Matip ngaya pulih hai ni hai. Bagi sendang bayo breu am, ki em news nam tam, ya kitu bo shong morwai, ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Nah, kertang komplit. Tempat jing em jong ma, incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki aru gilong kemi bedai ru shipara ki bana po ka shnong tinghor jongat han ri Muliang kapo West Khasi Hill District kidang yang beteng wan pene pensa ya ke jingi kai than pla ya ka bagila yo jingi kai naga kemi jongki ke bala khlat no kata tang da ko penan kam tang do usit padu Ksai habe ken bu nong tho ku bor ka kong age pangnyang ba ka kong I pangnyang klei thu bagi kample jingmut ban thanya ka pla Kieng ya ka bagila penya yoru ya ki pla jongki Shaduh Shillong bagi tegi long kemi ke ang not ru ban penhe shu ya gan ka kam ban penya yo khambun ya ki plaking shu klei thu ru ba gan ga jing than pla ke jongki ke rab bat argument toy bha ya ki namar bha badan gi nang pha than ki judi hakador news pating ka ka we bat ki bon ki pa jong shnong ka than ri Muliang ki jupiran kam me ki pla jongki khabe ki le yo le hat Kalau naduk imai kan bidang dan Shaduh bidang em di Siej bidang ni di ni pun ru ni hap ten ni kan kan pula nata ni dah kuat ban marka kalian tenra ni Muliang naduk dan hairu ni tanya kini tamang hampan he nang tanya la ban le atli nang tanya sak teng tu ni sak penopung kajancin dakin garu lan kinaga kan banji kita ke bakam Iaid dori ti kadai ka plakin yakin dei kani ka jan bangin ban phong ban yu tingi kam pendan kam namar ba tang ki por badan kam ti ha ni punya ni la pun ko Shillong nang kan ka po me nya ni ti adan namar ba ka bakam Iaid kadai ha ka por ba pelong ka tu ka jesen sinat selok pastor tingi layo ban than de kini pla ban ai ki pastor baro kat ki ba poi syak jinaseng ni dan ban penroi ban pen Iaid moi kini pla baro ngi labu ru ya kani ka seng than ka ba labu khnang na ka shnong da ka seng Kia bu ka kia peteng. ni ong petang da ka seng pla tang ba ka teng ka dei ka plam Syo mitang kaplam Muliang. Kan so. Kado news pa. Nadu ba khai ni tela poi haki satu snem bangi lati kan ni tang ba abangi thanya kan ni kadon ki cimuntai namal ba hakapor ka ba ni so kerdu hakini kini ki benta kamut ba ki adan nok ha dan ki dan kam ya kan kepla tu kentang ni la than dan uji ki ba oda Bak ni la pasang ni ban penya yo sha kini ki than jong area jong Muliang ni bang ya penangkam ni dek ni la ban yo ka jing yo klalong tang gumnong ni dang apa asin no tan yo tong Ksai tam Ksai bang yo pan nong dak khambha kin kum ba Ksai bang dak thila yo asam pan di bawah na syate ku ke fresh bun ta bat ni Ksai Nak kijam ha, nak kini pat kie gini kan. Ya. Bat kidan ru aja ji, balong man shet mangiru, sijat nang ta bom dan kam su bangin shet ru sijat. Dan namar ba kani ka than pla kalong ka kam ka bakong san yang ni kum kithan hang ni hapo ka ri Muliang mo. Ni kerpat ru pa naliang jengi ya ki para kan khayal ni ki para long kini ba ngin pensa kan ya kan ka than bakan long hadu ku ki si pateng jengi ru kinsa mo kan ka
kom than jungi de kalong te kalong ka ba jinjar hi na mar bangi penon kam betang de kini ki Siej ki ding ki ba mi hi na posh nong jungi